muri Uganda umusirikare wa UPDF kurikiranyweho kwica umuryango w'abantu bane yagejejwe imbere y'ubutabera. Private Isaac Newto Kelo w'imyaka 43 y'amavuko akaba ari umusirikare mu ngabo za leta ya Uganda UPDF kuri uyu wa kabiri nibwo yagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Leptong. Uyu musirikare akurikiranyweho kuba tariki 9 Ukuboza 2018 yarateye urugo rwa Emi Okelo yitwaje imbunda karasa umugabo umugore wari utwite ndetse n'umwana w'imyaka 3. Private Isaac kandi hakurikiranyweho ikindi cyaha cyo kuvutsa ubuzima umwana uri mu nda kuko yishe umugore utwite inda y'amezi 7. Umushinjacyaha Colonel Katongole yabwiye Daily Monitor dukesha iyi nkuru ko imyitwarire y'uyu musirikare sebya igisirikare ndetse na leta ya Uganda. Yavuze kandi ko uyu musirikare yaba yarishe uwo muryango kubera ibibazo bishingiye ku makimbirane y'ubutaka. Nahamwa n'ibyaha Private Isaac azakatirwa igifungo cya burundu. Ibi bibaye mu gihe tariki 6 Gashyantare buri mwaka hizihizwa ishingwa rya NRA yaje kuvamo igisirikare cya Uganda UPDF.